Ciao guys, hari ni saya ada satu biji combo 116 V2 ABS yang cover set original Vietnam Exciter 155 color maroon geng. Okay, so kalau korang minat ini combo, korang masih mau tonton ini video sampai habis je. Okay guys, so Surya Kelas hari ni nak bagi korang cover set original daripada Vietnam RC Exciter 155 color maroon. Dan alang sekali dah tukar cover set, kita bagi inner kilat HY jenama Exciter. Dan untuk bagi nampak lagi bangsawan, nampak lagi cantik kan, kita bagi apa? Kita bagi visor cap carbon honeycomb untuk korang juga geng. Okay guys, kalau saya semua kita dah bagi yang setup bangsawan yang original Vietnam, takkan suspension system tak tukar geng. Okay, so untuk suspension depan, fork depan kita bagi fork cutting standard lower 1.5 inci by PPR Racing. Dan untuk suspension belakang pula, kita bagi RCB DB3 Line Brake Premium Gold. Memang padu-padu cukup, sedap pakai untuk korang geng. Okay guys, so suspension system kita dah bagi sekali, takkan tak ada bagi braking system guys. Okay, so untuk braking system bagi korang yang cukup-cukup bangsawan, cukup-cukup sedap pakai juga. Korang main nampak untuk braking system depan pula, kita bagi Brembo depan M3, belakang P34 original daripada Brembo Ducati guys. Okay, tak lupa juga kita bagi apa? Kita bagi brake horsepower original carbon yellow tag untuk korang dengan SMRT master pump kiri kanan sekali untuk korang juga. Dan tak lupa juga nak bagi korang cantik sikit, motor nak nampak lagi cun, kita bagi juga SMRT quick release untuk korang juga guys. Okay guys, so untuk sport rim juga kita bagi sport rim RCB original SP500 bersize dia 160 depan belakang pun boleh juga, 160 depan 185 belakang pun boleh juga. Sekali dengan disc Vietnam yang original size 267mm untuk korang, memang cantik-cantik gila guys. Untuk bagi motor lagi cantik kan, kita juga bagi jajan-jajan kecil sepertinya apa? Sepertinya step udang color merah untuk korang, sprocket hub Dyno Pro wide 12 mm, cutting Vietnam X1R sama sebiji, sprocket guide cutting Selaya color merah. Dan tak lupa juga spoiler kita bagi yang color merah juga. Alang-alang semua sekali kita bagi apa? Kita bagi skru original daripada Selaya Vietnam geng. Okay guys, so untuk combo ni ada bagi korang harga RM8,418. Siap pemasaran dekat kedai, tak ada masalah. Kalau korang nak post, kita boleh post juga. Sabah Sarawak semua kita pause sekali guys. Okay, so guys, kalau korang mau tengok apa combo bangsawan, combo setup cun-cun macam ni, korang masih mau komen ke bawah. Nak tengok apa combo lagi, jangan lupa like, follow, comment, share guys. Okay, ingat combo, ingat barang premium, ingat Surya Kelas guys. Cun-cun.